Pini pai pai ni phai siarni kanchas dikom karbia dorbar KSA DSU KRA KRSA lapen KUIA tum phirang kya mai ing ni ponsi pai pai chiklo kicheng aru yang bong Delhi rong supi jantar mantara long article 244A ki pachun japhan kachisong dam je puthak phirang kya mai kangni Phirangkia mai long alang ni tumpen lamthi ki pachinia tengke non central sorkar pen kapedu ponji parliament budget session prang karbieng long lapen dimhasawarat kar I hemprek kang thim mate article 244A Indian constitution along ki tok ateng ki pachun dunjia phan sorkar tum along RD dojot kachisong pen ki hang dunjia phan non pai pai chiklo ki chengaroi angbong Delhi rong supia long kido jantar mantara long kachisong asai pidu ponpong Labang solong kanchas di komasong penja ponsi Karbia Dorbar KSA DSU KRA KARSA lapen KUIA lapen kapre hampang song tumpen chirapsi bang phokep sosiarat pen kachisong pedudam popsi lamthi pachini Phirangkia mai long kanchas di komamai phu Ajit Timung KSA kongchun bang Josh Timung DSU amai phu lapen songklem rape bang phu bang phiatum chitongdun one day dharma on Tarik bang putek kalang sa we did public or secondary ko kosong bang semua. Nasila pula hai moya ditung pula nito jarak se sing ki mo akola PNJSU pendak district committee president in charge la pen tung KSA jangan secretary George Timong Niger lo je dharna tudan ki apna so lakin tumal nala asitin asesor tani tum dhana tudam bareli dodam hangkal sai dodam lasinan sana dam kalo se sokadam hot nele tum kapre organization dana donji tiwa organization DSU deji akola konta do mane ne organization dolan lapo sile dampo pen hala sate mensi la sa dhana ki duja pan to ke do ki unja pan to to pan to lo all political party both national and regional as well as social organization atumada thuni la pen ele tomat CM Dr. Tuliram Lohansa chief executive member Karbiama Thomas Council alang lita full interest of idolo la silitum dam bomlo not a full cooperation interest pilo ate alang lita autonomous sadani hang pilo la salang li pandi to yi penchoro lo akala sanata autonomous salong li tike non Dr. Tuliram Lohansa ka nara popusi litum ning phelo kolo Karbiang long de aro dimahasa raje gompai aro protect আমার জনতাই গম পায় যে আমার আর্টিকেল 244A আর্টিকেল 244A সংবিধানৰ দ্বাৰা যে আমাৰ ডিমান্ড দীঘলীয়া ডিমান্ড কোনো নতুন কথা নহয় গতিকে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি এইটো আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমটো সপ্তাহত আমি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব আমাৰ লগত আমাৰ KSA থাকিব আৰু কালচাষ্টিকম আমাৰ DSU বহুত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৰা লিড কৰিব গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও ৰাইজক মই এইটোৱে অনুৰোধ যে এই ধাৰণাত যাতে কোনো বেয়া নজৰ নপৰে বা সাকসেছ হয় এই কামনাই মই আপোনাৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে দিব News report Karbi Anglong Live